nzikhumera bananganga Josephat Masinza banyishi bamanya afuya no bandu bananga meja kosi nimira kanja U45 unit branch the organizing secretary and nyala kubande no boyanzi ho initiative ya U45 khwarangitsa nere gala ya AFC Leopards courtesy of U45 invalid sponsor yikholesha nono se categories tse khwalina tsio mutsiloli monyemanya bandu bi media mutsiloli tsiosi fan of the season branch of the season player of the fan player of the season alafu player of the players. Yes, chintu cha chira nakhorangitsa initiative yakhonaye khwaba mu AFC lono khwaba mu branch kada chintu cha chira nakhorangitsa initiative khwikhala sino khoyenza it's high time khokhireba marebo nde shina she club ikhorra manye member ta khonya khuriye marebo khotse manye member shina sha khunyala khokhorra E45 khonele initiative tsinyi sana tsetse branch tsi ya hola manyonyole maybe for example our current SG aboli loyal chairman Mombasa Itimu yatsitsa yone ne bachi hosta so khwayenza no khwalande khonya khobe unique nitse branch tsendezo shina sha khunyala khola shisingire bandu bale bolande at least banda ba khola khushindeshe shitse branch ntse ya khola nakho tsikwa bonde khonya organize gala khola kenende bimiri biti AFC Leopards ba khoyigu yango khotsemanye branch kho rane tse polls ya tsiabere khu mitandao khonyole best players category tsiaho tsiambene khu roberetso so that khusimberi ne biyame baruweru alafu ne ba go ahead na luo lo kholi tsokoli anondo mwana U45 munda nya khunjira mu U45 khonende tse website apart from khunjira unya khutse mu website www.u45 branch unit khonende Facebook page khonende X space nusia now actually unya khwinko about U45 registration ya member ni 1500 yearly and U45 khonende tse goals yeru one of them neremo ya networking no enza manye U45 lokho berano its branch iri full itsola professionals nende non professional shikwayenza khumuta khwa mixa banda bosi yes so khu platform ya U45 khonende tse post ya sirutseyo monda khanyala khondo shena khanyala khutoshira mondo ndali himbe ayawuse khumtandao aclick U45 no rebe na lirebo khola khonya manye lo join U45 unit branch tse program ni tsenyeshi you see igala yi khwali khwapanga khale kabere malibiri shishibere shindu she yimsho khbolsa khubushi khola ta kabere malibiri khokoni let khali mukolo kharulana olmosa sita tsibotokho kho nona litokhole khosa khologa igala lo tsere khonya khusikhanda se khulishise khwaenze khone ntsho kholanganga postmortem lo khushkholi I reaction nere then from there makhuba ne manyishikizanga but right now shinyala khobola ati nishene sha khoza kholata khola tule kwanza kho strategize then khulitsana nshin sha khoza khola nenga lo khande bupande bwe gala initiative ya khwana manye U45 ibere yo motivate ababai so that season ya kholai shintu ya makhala manyomune nakalushira khobukala be hanwa it's a challenge nembora it's a challenge khombayale mu FC amanye ninzi ruma khola nyola matokeo khola kura shikombe so a very challenging reason ninzi shinyala khobora mafans season yale shikhwa khola bulita umayo shonyala khola ati khwale number 5 akhwaba khola bulita so shintu chambora mafan kirulitse khotsi support team yerwi and no yanza khale signing yabo technique bench sima and FC babola manye lo khuli babola babule shintu chaba khonetse position kidogo tsiaba nitsi shida nazo nitsi position tsianetse ndola ba field so shintu cha khusalanga khuzeme mafan khomanyi musimu ko khuranganga khotsa khonyol matoke mali shongolisa khubana baluya nya khothola go muli khoba okay ninzi ya muluhenda babola ikhondo ibo era kwayo bana biru itimu yerui khwirulitse kho support itimu ne bandu baluya khwambana kho gayenza tsenzuta ndewe ni muitaho manyelo mwami yaladwa benaboli oyo ni monation khotso go sengire manye mwana muluya kho bukolisi ingulu tsieru kho sondi itimu yemberi AFC Leopards ours forever U45 unit khwamayanza buriyo mono ndali yanje bananga Olympia Musonye chairman U45 branch
branch U45 khwarangita khulondana ndikwenya khulombe AFC Leopards ebe itimu ingale khonyanga khulite AFC Leopard kho abodo ya menya khola bendo mu shivala da moyene khoire mu African continent. Sasa khulukendo lo lo khola FC at 60 khwamo khwita abantu nini bijana khikhalala la khwabola khonya khuchenga itimu ebe itimu ingale. Tharola maoni kena khwabola ka khonyole khabe sendi khabe maoni khabe bantu bali nende the skills so that khulombe FC ebe itimu ingale. So khwakhola khuriyo dajira khwamwa khonya khuraje U45 Gala Award ya 2023-2024. Sasa lo na kena khikhalala la khwarabo ngala khwakaba sendi khurula khoba members alafu khwapanga khole gala ya kholeha. Sasa kwamenya kwatoka abondo khwareba nek kajeli timu ni ya nek ba irusa khole egala. Sasa egala eneo khwaenza khwabola bantu chitaba ba nini babemo ba participate khwabola lokuranga ka khobe mashabiki lishabiki li FC sugu ndi kubiri kura nende mashabiki kandi alafu baerwi isawadi alafu yeye ndi khwabola mubai the best player of the year. Mubai mweno asa kwaenda kubendo kolona na kuba expert technical kwaenda alafu kwa nyola kolona na muda kwa yabaya tesati ya mabao kwa yafunga kwaenda kuviene bendo alafu kwa banende hunde players fans player award yani mubai wa mashabika yanza bai mweno ba mashabika hobi kura kamenya kamala sasa khonyola the best fans player alafu nende award ekhubola khulanganga players player award indati babai khubene bakhubana ikura mubaishe ni muri abeta support oroba la abeta mu dressing room abeta mu tisha khubaya bule khubakure sasa mwene khande bakhubene ikura alafu khumara khwale nende the best branch of the year. Sasa ba fan khande ba khobi ikura ba bola kholona no the branch terioti AFC 88 branches esaine ba ha mo branch ndala khonya khwa ba motisha lo ba 2024-2025 season khonya ba chenge league khonya ba kurish kombeshe khande sasa maoni ke ne khoboranga ba kurish kombeshe moyo kuitanga kwa lombe gala la ba ngali kabisa khola double no khola lomba triple. U45 branch ne branch fan wosi wa AFC Leopards no fan wa AFC Leopard ulinendi rusa yo ba mu U45 branch na lo bola U45 chokolo bola under 45 lo bandu bolata you imaanisha under so you ni slogan kwa menye en kholo mihanga mondo oska within nutia no inyo kunyola information nyeshi kholo ndana ho e branch ero tia mu www.u45branch.co.go or .com. Sasa nutia kwa website walinyola nini walinyola information nyeshi no uti Facebook yeru U45 Facebook page walinyola information yose holondana kujoina U45 branch no onyera hobe number eri kweno holondana ho page yeru alafu kwa maoni manye holonyola kujoina mbolande mahoba AFC Leopards bandu bosi kwa watu mabo kumpira kwa AFC Leopards khobetala la baluhyia khobola bandu yene na unifying factor ya Luhyia nation. So AFC Leopards khobora bandu fans muda shida register kholi fan wa AFC Leopards ati ku website AFC Leopards register kholi fan kajela no bata fan khoba mushukuri to ba no yanza bafunga mbao lakini no khali fan no khali registered okhonya itimu ta kaya register itimu na khochilonda abondo so itse khoba empiro sasa Luhyia unity AFC Leopards na era katikati khonyera khukosana mbende benditi siasa ni lakini wayanza ku AFC Leopards nutira ku Ingwee mundu muli akhwira sasa khumakhuba ko kutia chisala cha AFC Leopards mbara bana bamboranga fans bamboranga chirenze ekasi ya khola isa ni kasi branch kholi chairman branch khukodara robende branch khonyi team sasa ba fan batushya bundituli la bola watu wakaya osengere then na sengela lakini bahaboli khande naende kholi kasi AFC Leopards a support team kajera maoni kere no bola khole AFC Leopards be continental lakini baboli bana nga bamborambo sengere na sengera asante.